داخویانی ji bo raya giştiya cîhanî ji bo neya roja cîhanî ya mafên mirovan dehê berfanbarê ji bo hemû gelên cîhanê û her kesî ku bi nirxên azadî dadwerî bawer dike. Di vê rojê de ku cîhan bi giştî şanaziyê bi salvegera roja cîhanî ya mafên mirova dike, em tekezî dikin ku mafên sereke ya ku yasayên navdewletî tê dest nîşankirin her welatekî li gorî berjewendiyên xwe dide. Lêbelê banga bengehîn ji bo hemû gelan nabe ku were mandelkirin. Lê tevî van rêgazên gelek binpêkirin di mafên gelên Kurd de tê kirin ji perçekirineke xwe ya dîrokî ye. Her wiha bi dehê salan rastî siyasetên pêşguhkirinê, mandelkirinê û koçberkirin tê ku binpêkirin. Diyar e wek madeya yekemîn re ji mafê gelan ku çareseriya xwe dest nîşan dike. Berdewamiya vê rewşê civak navdewletî exlaqî û yasayiya ku pêşguhkirina wê êdî nema bê pêşguhkirin. Banga aşîtiyê û civaka demokratîk ya ku rêber Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de ragihand bangeke dîrokî ye û xwestekeke rast e ji bo aşîtiyê û demokratîkê. Wiha nerîneke kûr pêşketiye ya ji bo çarekirina dadwerî ji bo doza gelê Kurd re bi raya diyalogê û hevpeyvînên tevî pêşwaziya cîhanê ya germ ji vê gavê re lê hîn jî dewleta Tirk tu gavê cidî navêtiye. Ev rewşa dide sedema ku derfetên aşîtiyê hêdî winda dibe û tirs şerre nû piştî demeke aramî zêde dike. Em bi navê İnisiyatîfa Sûrî ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan îro giştiya cîhanê û li hemû hêzên ku bi mafên mirovan bawer dike em van xalan radigihînin. Dûmandina siyaseta înkarkirin xetereke rastî ye ji bo aşîtiyê û welateke herêmî çê dike. Nasnamekirina mafên rawa yên gelê Kurd mafê Kurd li Sûriye, Tirkî û Îran weke mafên nasnameya jiyanê û pêşdarbûna siyasî şerê banga bengehîn e ji bo avakirina dadweriyê. Destpêkirina bi rêber Abdullah Öcalan re gaveke pêwîst e ji bo destpêkirina pêvajoyeke siyasî ya aşîtiyê ne. Li gorî erkên dewletan bi qanûn navnetewî peyamên bi rêber Abdullah Öcalan re ji ber ku ew kesayetiya navendî ye û bengehîn e em temsîlkirina gelê Kurd pêdiviyên yên ku pêkanînên mafên hêviyê wekî gaveke di pêvajoya danûstandinê de were destpêkirin da ku atmosfîreke erênî ji bo çareseriyeke aşîtiyê û demokratîk were afirandin. Azadiyê ji bo rêber Abdullah Öcalan
چارەسەریya demokratîk ji bo pirsgirêka Kurdî Ansiyatîfa Sûriyê ji bo azadiya Rêber Abdallah Öcalan qamişlo dehê berfembarê 2025. Saeta xweş. تماشوانên hêja ji bonekên baş ji daxuyaniya înisiyatîfa azadiya fîzîkî Rêber Abdallah Öcalan nas bikin û naveroka vê daxuyaniya han ji were ragihînin em ê berê xwe bidin cem nûşeganan xwe Cudî Elî li gel me hazir niha li bajarê Qamişlo. Cudî dema te xweş be. Cudî xwezî te karîba naveroka daxuyaniya got hate xwendin ji me re ragihandibe. Eroha gavê got wê bikin ev înisiyatîfa han di nava van çend mehan yên pêşiya me de wê çi bin kerem bikweşan batê. بله دماتج خوش با آراست شخوا انسیاتیفا سوریه یا جبو آزادیا فیزیکی رهبر آپو وش خوان هادی بری چند کلیان داخویانی داخویانی وانجی او با آرمان جا روجا جهانی یا مافی مروفان کو ایرو هر کس بحثا مافی مروفان که اف روش کنه روجه که جهانیه جبو که هر مروفک دناواجوا که دا مافی وره پاراستن لی تشتاکون هاد به مروفت کاره بیجه به تایبت هم لدیجی گلی کرد هم جی بویرین کون ها ام بیجن لهرمین داگر کریجی تینه کرن ده همان دمه دا مافی هیویه کو حیان هاندان ریبرا پوتوی کو بنگاوا آشتی هاتیه دست بکرن آشتی و جواک دموکراتیک هاتیه دست بکرن دوی دره دشی ریبرا پو گاوک آویتیه لی حتی نها جی مروفت کاره بیجه مافی هیویه کو دوی با حتی نها بهات داین نهاتیه داین ببانه یا ویروژه ده همان دمه دا جبو دا خواست آزادیا فیزیکی ریبرا پو لوی درش خو داخویانی هاته داین داخویانی جی بو آرمانجه بو کو ام بیجره براپو دوی مافی هیویه بستینه یعنی آزادیا ریبرا پو با آزادیا جواکه وجی گریدایه شخوان دناوا ام بیجن داخویانی خود هن خارجی دابون دیار کرن کو او دوماندن سیاست عن کار کرن خطری راستی جبو آشتی و اولهی هرم چیدکه اف یک خالن داخویانی بون شخوا گلک خالن دن جهات ندیار کرن دیسات بیجن بناس ناسنامه کرن اما فی روایی گل کرد لسوریه یعنی گل کرد ادی اوجی به خودی ماف دهندر سوریه دا وقالك خالن دنجي هاتن ديار كنش خانا داخويني ده هاتا خواندن از خوازم در باسی جم میوان خواب بم کو بخوج عماد تتریان کو بخوجی سکرتیر پارتیا یکیتین ارمنانه همان دمه ده اوجی جی خود انسیاتیف ده دیگره دما تخوش دما خوش به خوازن ایرو بحثا ما في مروفان تکرن ایرو روش ما في هیویه دخوازن یعنی گلی کرد هر کس خوازه بداره برا پول اف ما فیم دست نخستیه جبو آزادیا فیزیکی اره برا پو ون چید بیجن گاوین کون پیش دبا بیجن چنه ایرو رو ام هاتن لوی داره کم کرن جبو افدا خویانیا ما في مروفا سر استا جهانی ما في مروفایه ام ایرو رو وقت بکاتی ارمن جل تبلی و داخویانی بون جبر آزادیا فیزیکی اره بر آپو آشتیه دد جهانی گشتی دد روج الهلاتا ناوین بتفدایی دد باکر و سوریه تفدایی ایرو رو دما ام دبیجن مافی مروفا گرک هر مروفک وی مافی خواه بستینه دما ام دبینن ایرو چاو دولتا ترک افبو 25 سال سروکاتی خستی و زندانی ده اتناهی لته مافی وی بیدان ایرو رو ام لوی دری باندکن وگلین ارمن وگلین کرد وگلین عرب و همو پیکاتین حاضر لدنیای و لسوریه ام دبیزیون آزادی ریبر آپو فیزیکی تشکی گلکی گرنگه جبر ایرو رو ده قانون عادتینیه گیکی سیاست مدار او ریبرک به زندان ده و بگرتن جبو خاطره آزادیا گلی بندست آزادیا گلی کرد جبر ایرو رو گلی کردی گلی کی بندسته و ایرو رو ام دبینن وگلین ارمن ایگا امشکم کجی هاتنه امجی دبن دستنه وقتام دبینن چاوا ریبر آپو و آزادی جبو وان گلانان خوازه ام لوی دری گشتی ام لوی دری هاتن به مبادره آزادی ریبر آپو ام دبیجن گرک او مافی مروفا به تطبیق کرن گرک او کسین گبناوی مروفا باندک لجیهانه د دسپیک د آزادی ریبر آپو بخوازه جبر ایرو رو کسین ایگ ام دبینن هجای وی مافی بستینه او ریبر آپو جبر ریبر آپو باندک جبو آزادیا همو گلین بندست وی عبودیتی قبول ناکه ظلم و زوری قبول ناکه جبو وی که دولت ترک وقتی دی چاوا سروک آپو باندک جبو مافی گلی کرد بستند جبو مافی گلین بندست
بيستندن وقتا دما سروك ابو دبيجي دبي كسن وي اعترافي بكم كجيان ارمنا بك او اي اعترافي بك تشكي اخلاقي دولتها ترك جوان تشتانات ترس جوي فكر وفلسفه سروكادي تدرس جبو في كي ام دي ساد بيجن ام وقلي ارمن بري قلي كرد ام دي بيجن جرك ازاديا ريبر ابو بيدان جرك دولتها ترك ريبر ابو فيزيكي ازاد بك جبر ايرورو سروك دبينه ام دبينن وك سروك كيش حمو قلين بدنسترين نبتنش كرداريه اشتي جيت قال في دري حينا تقاف جناهات نافي تنجاليه دولة راست بانكها اشتيه كر و ام دبينن تشاوا مثلا كسي ايجا حوجبو وان غافانا بافي غافكر بس دولتا ترك او غافانا نافيتن جبر دولتا ترك ناخواز اشتي تشبه دما اشتي تشبه نش صالحي وري نش برجونديه ويني شخصيه وقت ايرورو دولتا ترك بخواز برا اشتي تيكف روجلاتا نافين دي تيكف باكور ديكف سوريا دي و بانكها اسروكاتي بجيبينه جبر قالك غافن او هز او بارتيان بي كي كي غافن افيتن جبو اشتي اللي بس دولتا ترك تقاف هنا افيتنا ام دي بيجين غرك دولتا ترك جوان غافانا بافيج او تشتيك سروكاتي طرح كريه او اشتي بانكها اشتي بانكري غرك دولتا ترك بجيبينه سباس كنج بو باش سرچاوي بله أراس يعني أبو أشخا ميواني ماشي بحثا ويا كيكر يعني براستي ريبرا بو نتنج بو قالي كورد جبو هر قالي كي بندست ناميك نيفسان دي جبو هر قالي كي بندست داخوازة كريا جبو أزاديا وانجي خبات كريا جبر في كيجي مروف دي بناكو ایرو گلن لوی درجی چه کرد بن ارمن بن سوریان بن هر کس لوی درجه دخواز آزادی فیزیکی یا ربرا پودیکه اجبر و اف دخوینی ایرو هاتیه داینجی بونه یا روز جهانی یا ما فهم روان کو بتایبت دخواز آزادی فیزیکی یا ربرا پودیکرن. جودی علی گلکی سپاس جبوتو میوانی تگو و اف آگاهی هجا در دربار داخوانی ده مرا پار بکرن گلکی سپاس.